October ni sari sang ni som ni pali tho tan ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule voin hi Hamas ten ni kuma Israel an run champha kha ni a voin lama engthil nge thlengang ti chu khovel ngai ven ani a Israel si paiten engtin nge voina man la kang Hezbollah le Hamas te ba ka Iran lamin he ni pual hian engemoti antumangem ti chu khovel mi pui ngai ven ber zinga mi ni a chuti lai chuan in dona le thina lam ringot mai soile hriat hian minti chaw lek lek hial to a chu wangin voin chu US president in than lam chau in soite ang kan pon to angin Republican presidential candidate US president Louis Donald Trump chuan Pennsylvania state a tha tumaka ani na mun Butler County chu atlo leta a he huna hian a thu soilain Elon Musk a ko chuaka Musk hian reivak lo chu thu a sei ve nge ani Khovela pa ho saber Tesla le SpaceX nei tu pa Musk hi Trump chuan ko chuakin Musk hi aron phur hle a do sana ron lon nu a voi ni lai zuangin chunglama akut pahni a phara dullang huangin a zuang ani Elon Musk hian Make America Great Again ti thu inziana baseball cap dum ma khuma T-shirt dum ha in a T-shirt ma chuan Occupy Mars ti a inziaka jacket dum le kekor dum ma haboka in muang hian maga ka niringot lova dak maga ka ni hi atia mipuyan awna sa hle kan riat ve kangin Mark sian kumin July ni som pathuma Butler Donald Trump ka ani hnulok khan US president in thana Trump apui don thu apuang halani kha tijon Trump Butler rally anei le na ma sabera po atel puita ni Elon Musk chon thu sain kan ramdan pui hum himani theinan President Trump hian hena changngai turani atia America rama mi puiro relna omzel theina na chaknge yangai atibok Elon Musk chon mi puite chu Trump hena changngai theina na vote thak turin a som war hlea tuntu min thana hian Trump hena chanlo chuan America rama in than puian nei le arin lo thu asaya mi puiten vote kan thak thalawani chuan tu ni kan in than puin nu berani to ang chu karin danani ati Max chuan le lampol hian in du zong soitura digna chanvo in nei po chu sak cheuan tuma sila in nei theina dan chu sakan tum chewa vote in thak po khap sak cheuan duani atia khovela pa ho saber US dollar tluk le ding on zani chuang nei ni ma se Max si mi pui ma thu soya chona pacheve le a soitura shemang lova a soi chun po a se chil kwal ve na sa hle ani mi puite chu vote thak tura inziak lut tur le midangte po inziak lut tura som turin angen molmol mai ani Elon Musk chon Democratic Party hruai tu te chu athiamang angin a soi sela President nilai Joe Biden po Trump ne na khai khinin Trump chu mi huai sen le ril rupau khau pachakani atia hun khir le har sakara mihring ni na dik takalo lang chuak thin ti in ravek President pakhat chu thlona chuang turin kailona po alon hlei theilova pakhat ve thung chuan ka ni hnuwa po ron tho le in chunglama kutum humru in fight alati ani atibok Trump Butler rally hi mi puinan nga event hle ti nimin lama kan soi zoi to a tuntu ma hian ven himna lampo an luk hle a do sana Trump thu soina po da thalang film silaya ka tlang theilovin hung ani nge Trump chu US president zinga tha tumaka ani na hunakal non le ngat omchun ania politics a hne na channana manro poimo helai mun hi amang tangkai thiam hle a dosana tanga kalson don lai chuan big screen a George Washington and Delaware River kan lai le anka ania Trump kutum humru lai thalak chu video in aron ti chuaka chuti lai chuan hepa hi dan theyani lo hepa hi ne theyani lo ti in mi pakhat aron tong bokani Trump chuan ka ani laya omdan ang kha zir le in ka soilai mek ang khan atia ka ani laya hoina lamchi a hoile a mi puite chuan na sataka au chungin fight ti inziana lekha khong chu an lu chunga an ron keng lang supani Trump chuan thu soi chun zomin he hmuna nge hian misual pakhat chuan thu soi theilawa min siam tumin kanram chanchina movement ro puiber maga ti top tumin min beani kha mase chunglam zanga ina le pathian ven na wangin misual ro man na chu a hlo chamta a kan movement po ati top thei taloni atia
he mun tlo tua piang in he mun athil thleng khan hrengreng to dona American pasal thate huai senna le an thil ti kha an thei ngil to ngai lawang atibok Trump chuan America mi puite tan ram dang beina in an ram chunga an hmel ma ten hlawm zong ni in a soya kumre liam ta chung khan America ram tana kan mathlir te kan ti hlo tin hlawin an thei topin min beya min soi chia min ban tumin an beya in thlanna ka chu ve theilo nan ma an la a min than tum lawang ti po tuin nge soi thei ma se in tana ka beina hi ka chol san ngai lova ka chol san ngai lawang atibok July ni som pathuma an ka hun tlaidaruk le mini som pakhat arik che in Trump chuan kal khom te chu ngoi renga om turin a soma ama Trump telin silaya ka mi pali te pualin darvoi li ria chumi nu chuan opera singer Christopher Machio chuan ave Maria ti hla aron sani Donald Trump kani wang khani wa Secret Service te chuan soiselan hlo boka inrinit laya rally an nei na hian ven himna laman uluk hle to a rally na tang mu thei chin in chung zong zonga veng tu sipai anom veka Trump thu soina po dar thalang film ka tlang thei lovin an hung bok ani President Trump le Elon Musk teron lan ma hian Vice President candidate JD Vance chuan minute som ni tling lo deuh thu asoya Vance hi thu soi thiam takania Democratic Party a beina le Trump a fakna Trump kam te po amoin soi chona hlo hle thina ni tuntruma po hian Trump kam fake bar nal tak takin le lampo la beya Democratic Party te le US media te chon mi puite thin lunga President Louis Trump huat nan tua chu chuan politics a tharum thona thlen ti soin President Trump lakan thil ti wangin tuemo chuan tha atum tamai ani kha atia mi pakhat tha tuma beina wangin mitam takin nunnan chan teu hle a chuti chung chuan thudik lo le phu chop hlawom tak tak mangin an bei chun zom zela media te la chuan in thlanna hne chang chho zela President candidate ni mek Donald Trump chu mi puiro rel naram ta na mi hlau oma an la pu ani atia Vance yan thu soina sang Democratic Party President candidate Kamala Harris hi an party chunga presidential candidate ni tumte in beina vote khat po mulawani thu a soilang fowa tuntruma chuan soilang silawin thiam takin Trump chu democracy kalphung dik tak manga president candidate ani thu aron soyani Vance chuan Florida Donald Trump tha tuma silai nena ve tu po khan kha thila ti hmalok khan democracy is on the ballot ti aziaka he thu che hi Trump tha tuma be ani masak hmalok khan Kamala Harris and Trump chu dictator ani tia pu in alo ziak bok ani kha atia Kamala Harris ne na he thu hi ka soidua in zawain min soirol pui du ngei ka be sei engtitia democracy soingam nge moini le Donald Trump chuan democracy tan silai mu ma chana nang hian engei ti ve atibok Vance chuan President Trump chu thiam taka fakin batlara ngei ka ani nu lok khan President Trump chuan rammi puite chu in ngei taka om turin min cha ngala batlara thil thleng hi US thil thleng mek lan tirna ni in ka hria herama hian nam thlukin am thrin maila kan thole a kan bei chun zom le zel thina ni atia he hmuna nge hian thathum don liam to khan President Trump chuan anun chan don emo kan tia mase pathian chuan USA tan ro manna nei ang bokin Trump tan po ro manna ala nei zelani atibok herelia kalte hen Trump chuan ram chan turin pathian in aveng him nian ngai thuan soide veka kumsomruk peruk mi Rodney Moreland chuan an ka ni khana bulvela angilan om chiang ani khathil thlen nu khan Trump hi mi tharani to a amizia adang lama azia zoya athu soidan po dang lam vekto tuna chon soitur chin chia soito ani ati Walmart a thokum somnga pani mi Christy Mays mar chuan t-shirt amma I'm still a Trump girl I make no apologies ti injiak ron hachuakin Democrats Party mi le sa te chuan akap tu in Trump ka thil kha po yan ti thu an soya engtin gen mi hring puite chungchang he tiang hian an soi thei jok le atia chutiang chuan ni chungin maga movement zui tu te chuan engtin ma kan tilet lova heng mi pui Trump hotu te hi kan ho velo keini chuan kan ram hi American te kuta kir le che kan duani atibok animal shelter thok jana Anderson chuan President tan meichia kan nei tur ni in ka hrelo
mei chia ka nia ma seram shoi tu tur chuan mi pan ni turani ka ti vetlat mei chia chuan neu kan nga a harisi po hian thil hrang hrang a sei tam ma thil tam taka ti ama a thil tiam zo zai te hi ti theim ti po hriat chian ka ring lo ati ve bok bazari lo thlir awangin kan lo me